Kesorkar Meghalaya ha ka arp khandai trik nailar kala ai Buskit ye ki Seng bat ki Kynhun Ialehkai bat ki coach ha ka jing rakhi ye kisngi kilan men. Ki Kynhun ki blayo Buskit Shillong Meghalaya Archery Association, Meghalaya Boxing, Meghalaya Football, Meghalaya Karate Do, Meghalaya Judo, Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering, Meghalaya Wushu, Meghalaya Arm Wrestling, Muay Thai Association of Meghalaya and Meghalaya Jeet Kunido Association. Number 19, Sri Kavil M. Liamgao. Number 2, Sri Arbistor Marak. Number 23, Sri Gabriel Walang. Number 6, Sri Orang Singh Sung. Number 20, Sri Charles Parna. Number 14, Sri Sanchar Ki Arlingdo Thaba. Number 13, Sri Bryce Sarwar Marpunyara. Number 8, Sri Damang Bait Lamare. Number 1, Sri Matthew B. Kurba. Number 4, Sri Sanjay A. Sama. Number 5, Sri N. Sungo. Number 25, Sri Pong Seng Marak. We have number 3, Sri Meral Bon Syndrome. We also have as part of the MLAFC, we have Sri Shaklir Wajri and Sri Shechum N. Sangma. Let's give a round of applause for Meghalaya FC. The captain is Sri Bante Dolindo. Team manager Rangsan Mauro. At number 18 we have Sri D.P. Walam. Number 20 we have Sri Shakil Ahmed. Number 11 Sri Sapnil Temple. Number 1 Sri Poli Sama. Number 24 Sri Dansan Karim. 22 Sri Nari Lindo. Number 3 Banram Lang Nari. Number 10 Randall Rangat. Number 8 Sri Wansan Kalkrang. Number 5 Sri Lakados Aim. Number 2 सब कुछ जाता ही नहीं halo Daya pi ketu ngalat cap ngah po grup kang ketu ka award waktu ni football mah andeng jong ka kita jong jong andeng kan jong you award apa jong football award hajuk kan dah चीज करने में यूट्यूब नहीं बाकी चीज करते हैं गोली डाल दिया
तो भी कॉल करते हैं ऑफिसर्स बनके तो बहुत अच्छा कितने 90 मिनट तक तो नहीं खुलेगा होगा हो गया मैं हम एक बार इधर खेला था याद है बॉल उठो आया जी ने जी ले देखिए करके देखते come on goal हो गया देखिए हॉटस्पॉट हो गया गोल मगर फुट्टी है Bapak pasti disebutnya. अच्छा